Oke bro, selamat sore nih bro. Kita mancing santai nih bro di Muara Baru. Sore-sore saya di sini nih bro. Iseng-iseng aja bro. Kali aja dapat strike buat ngilangin jenuh di rumah bro. Pencongan bro. Apa itu tadi yang narik bro? Oh bro, tarik bro. Tuh. Habis coy. Habis coy. Tarikan apa nih bro? Oke, lempar lagi bro. Ayo, makan yuk. Habis lagi. Yuk, mana ya? Super bro. Naik cangkemnya. Ditembus bro. Sana. Tidak ada yang nyangkut.
bro. Aduh, kan gini lagi nih bro, kan buntel, poeng, 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 poeng. Berhubung ini waktunya sudah sore nih bro, dilanjut lain waktu, mungkin besok atau lusa kita bakal nyari spot-spot lain bro, mancing. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya.